لو اهلا وسهلا لو اهلا وسهلا لو اهلا وسهلا لو الحمد لله على السلامه لو الحمد لله على السلامه تفیری گریا پیده و بن پیکرین چکداران هروها آستانگی و زحمتیا ریا نروا و دانا پرین زیده دیساجی شینین کردین عفرین و دگرن سروار خواه جبلی کجبر کرین لکامپن شهبای و در بدرن لحلبه ایدی پنابرین عفرین ین لبنان و هرما کردستان دست به وگره کرنه. برای چند روزان جبلی مالبات که نفچه جندرسه مالبات که دنج پنابرین عفرینه ین لهرما کردستان دمینن و گریان عفرینه. محمد ابراهیم کوری مالباتا وگریایی دما بشداری خواد بولتانا آرکده گوت که پشتی 3 روزان جه آستانگیان مالباتا وی کج باو ده پکته گشتن عفرینه و نهاد مالا خودانه. چون قامشلوجی چون من بجی چون جرابلوجی چون عجاز چون عفرینه طبعا افريج حمو بقاچاقي بو يعني قامشلو حتى عفرينه حمو قاچاقي بو ري امبيجن ري ترمي وريت باكري نينن حمو قاچاقي بس قاچاقي ويجي نزيد يعني او زحمتي او تشتي زياده تدرنينن وانا هالعرض خونه ناف مالا خونه نافوری دازانین که 6 سالن مالباتا وی لهرما کردستان پنابر بونه لبریار دان وگرن عفرینه دا کوبه به هاندرک جه وگرا هر پنابرکی را بيريا عفريني كربون بيريا اخاخو كربون وزاني يعني عفرين جي بابو كالايا بيجا خوستن فقرن جبو اوجي ببن نمونك ويعني خلكيرك وخلق شخورة بكي كارك وفقر هاري سر عرضي خو وهاري جي هو واري خو هر دوی درباره دا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی در راپورتا خود یا ماهانه دابو زانین که توی تنگاویان لیدیسا جی پیلا وگرا در بدرین عفرینه بردوام دکه. جالیخوف ابراهیم برو اندام نویزگاه پیوندین درو یا انجمن اجتماعی کردی سوریه گوت که پیده بازرگانی به کچبرگریان دکه و وگرا عفرینیان جهه ریزیه. دەستپێکی ناهێڵم بەگەڕنج بۆ تجارەتێکی بێ خەڵکی بکەن و ناهێڵنی سەریکانیش وەگەر و ناهێڵنی تڵاویەتجی وەگەرن وەگەرە خەڵکی عفرینی جێ تەقدیر و احتیرامی و سلااو و ڕێزێ مەژوار هەنێ و ئەم لێبوورینە خۆشی جوان دخوازن گە ئەم یعنی مەژی تشتێک ژوانڕێ باش نەکردیە ما دەگرین بەس نەیگەشتمەوە شا ببن جدما کوپیلا برچاویا وگر دستپیکریه بصدان مالبات وگریانه و حتی روژا ایروژی پیل بردوام دکه.